أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله ولتنظر نفس ما قدمت لغد واتقوا الله إن الله خبير بما تعملون. ولا تكونوا كالذين نسوا الله فأنساهم أنفسهم أولئك هم الفاسقون. لا يستوي أصحاب النار وأصحاب الجنة. أصحاب الجنة هم الفائزون. لو أنزلنا هذا القرآن على جبل لرأيته خاشعا متصدعا من خشية الله. وتلك الأمثال نضربها للناس لعلهم يتفكرون. هو الله الذي لا إله إلا هو عالم الغيب والشهادة هو الرحمن الرحيم. هو الله الذي لا إله إلا هو الملك القدوس السلام المؤمن المهيمن العزيز الجبار المتكبر. سبحان الله عما يشركون. هو الله الخالق البارئ المصور له الأسماء الحسنى يسبح له ما في السماوات والأرض وهو العزيز الحكيم. صدق الله العظيم.
بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله الصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين. thereygai Kurige Izzete Raisul Jumhuriya Ganab Abdullah Jihad, Minister of Islamic Affairs Dr. Ahmad Zahir Ali, Divai Civil Service Commission ge Kurige Rais Dr. Ali Shamim, Wadagen Tibbevi Emmeha Izzetering Emmeha Jalisung Dura Gatung Mi Forum Balla Mungendawa Emmeha Beluntering. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Ade mi Ramadhaan mo gereta Ihyaa kurmugotu Ministry of Islamic Affairs ungeneste Ihyaa Forum. Ade mirege mi forum ge mawduwa ki Zamaany Vaseelaithakuge thereygai Harudhanaa Jeeleh Binaakurun. Ade mi mawdu mirege mi forum feshing ediye kirit Qur'an ge barakatun kirit Qur'an kewa vidalwe devvi al-Qari al-Hafiz Ibrahim Ali. Ade afoge den onnani mirege mi malgon mi denno mawdu ge daira ge thereygai kenesteve forum presentation. mirege mi mawdu agule gotum wahak dakkawani Sheikh Abdullah Rashid adi Sheikh Muhammad Anil efahuga ehen rere ke sefada mi hafla wada ganno abefulunga meduga gurotnaga ebefulunna ministry ge faratun devwa inam tadinu onnane efahuga mirege hafla nimigendan ade den onnani mirege mi mawdu ade Zamaany Vaseelaithakuge thereygai Harudhanaa Jeeleh Binaakurun mi mawdu devwa forum presentation. ಅವನು ಪ್ರೆಸೆಂಟೇಷನ್ ದಿಯುಮುಗ ಕುರಿಗ ವಡ ಅಂತಿಬೆ ಬೇಫ್ಲುಂಗ ಹಮ ಸಮಾಲ್ಕಮಟಕ ಎಕ್ಕಮೆ ಹಂದಾಂಕೊಲ್ ದೇನ ಹುರಿಹ ಬೇಫ್ಲುಂ ಇಸ್ ಫೋನ್ ಸೈಲೆಂಟ್ ಅಲ್ದುಂ ವರ ಮುಹಿಮ್ ಕುರಿಯದ್ದ ಇರುಗ ಬೈ ಬೇಫ್ಲುಂಗ ಫೋನ್ ರಿಂಗ್ವಾಕಮ್ ಗ ವಂಡಿ ನಮ ಅಳಗೊಮೆಗೆ ಇಲ್ಮೋರಿನ್ ನವೆಸ್ ಅದಿ ಅಡುಹನ್ ತಿಬ್ಬೆ ವಾ ಎಹಂ ಬೇಫ್ಲುಂ ನವೆಸ್ ಉಂದಗೂತಕೆ ಕುರ್ಮತಿಯುಮಕಿ ಉಂದ ಫಸ್ ಕೊಮೆಕಿ ಎಕಶಿಗೆಂ ವಾಕಮೆ ಎಹಂಕಮ ಹುರಿಹ ಬೇಫ್ಲುಂ ಇಸ್ ಫೋನ್ ರಿಂಗು ನುವಾನೆ ಗೊತ ಸೈಲೆಂಟ್ ಅಲ್ಲ ವಾಹ ಬೇವುಮ ಹಂದಾಂಕೊದ್ದೆ ad meha hisabun alwa mire mi dawat arwani mirege forum presentation hushala din mattaka em furtama Sheikh Abdullah Rashid. Sheikh Abdullah Rashid. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا وحبيبنا وقدوتنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، أمها لبوتي حاضرين أمها عزترين أدي دراغاتون مفورم بلم جندوا أمها فرات. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. هذا مريجة موضوع كي ورا تفات موضوع زماني وسيلتهوge thereygai Harudhanaa Jeeleh Binaakurun. شكرا الله سبحانه وتعالى على قرمين هريها إنسان دنياga لوا الله سبحانه وتعالى دنياga حياة أدي أخرى بي حياة باج وري قرآن إمها قتبس بيان قدب هذا هم يقطع إده دنيا بي حياة أخرى بي حياة باجر كرومج مسكن وتا خانت كوريا جندا يرجع إفس دنيا كإفس كامك يهمال نوه دبا هم جندي وبس إله سبحانه وتعالى وني أقومنا أنجوا بيان كدبا الله سبحانه وتعالى كيت قرآن وهي قرباني وابتغي فيما آتاك الله الدار الآخرة ولا تنسى نصيبك من الدنيا. mi ayatuge aliga agomena enge cheki Allah subhanahu wa ta'ala e bayan korabani Allah subhanahu wa ta'ala agomena devvi niumettoge zariya in ege ehiga uhurabi hayag libigannash adhame eya ekiga duniyega Allah subhanahu wa ta'ala devvi emmeha niumetten nasibet handana tanulash ehmi ma agomena wara safu konga enge uhurabi hayay baajwari kurumge kantata kuriya genda eruga hama egota duniyege haya bes aguma handana tanaga nuwakan duniyege haya arast kuruma kibes Allah Ta'ala
arumenna anga hawa kamek ehmegen Allah Ta'ala arumenna bayan koddebi duwaeg gas mennani rabbana atina fid dunya hasana wa fil akhirati hasanatan wa qina adhaban nar duniya gabes heyokan adi akhiratu gas heyokan den wedu duwa kurma ayatu ga meonnan ehmima arumenna engeyteki duniya ga hayata adi ukhrawi hayabes baajweri kurmaki algormen kommehen kuranjehe kamekan egotun algormen dunyawi hayay arastuko baajweri kurmattaka algormen jehe dunyawi haya binaakurun dunyawi hayatuge awenna akiga ule emmeha faratta binaako jiile taraggi kurmaki ei algormen kommehen kuranjehe kamekam ga wima mirege mawdu algormen mi khiyal kuri almenge mi zamanuge wasit terega egonjan tak terega wes tangalo helafa jiile binaakurmaki muhimmu kamekam ga watiwe e dairaya komegas zamani wasiyataka technology balaaruga eki dairata argumenna meyani Allah Ta'ala rahmatun libifa ekige niyometta eki fember wasiyata amman lifa egotun muwasalati kantaka belikamunga vias hame egota natur fatura adi ehni hen dairataka belikamunga vias adi argumenge sinaat takara argumen dunyawi hayatuga beerun jehen emme kantaka belikamunga vias argumenna fenigen dani en komme daira eggaves taraggiya tamadduna argumen ummidu wes nukura waruge bodati kuriyanta asfa wanta shakenne mi zamanaki mi duniyege tarihu gaves mudake fada bodu wegemwa taraggiyaka kuriyanta galifa wa zamanaka me shakkenne ehem wima argumen Allah subhanahu wa ta'ala devvi e niumetta hoge terega almenge haya veti kuramun daru hama enimetta hegotuga beenun hifa beenu himattaga almun daswis kuranga baje rangalu almenna brat niumetta nota brat kankam passe hevegenda bay halta hoga egtere marab gonjehuntam bis ade e gonjehuntaga kurimatilla ekan halluko almenge duniyege haya arast kurumaki ei agolmenna kommen kuranje hekame eg zariyan almenna almenge jilu bina kuraben kommegas algomge mizamanuge mi wasiyattaka hisaba aadewunu iruga duniyewani eta garunei eta jiile kadattu koffa egotun isvediya jiiltaka nara hingalema hinga awada kiga duniyege fesubat nama hinga adam alayhi salam hisaba wasakamunga waanu mamunna fennane alman kid gurwanu dariyan adi asullah sunatu dariyan amna fennane insanu ge feshun kamungawi adam alayhi salam ekaliga faanuge jiiluge terega kantatta wegen gossaguta balarugas edwaswara haasa kantakke bahure Allah Ta'ala edwaswara haasa ko bawa levi edwaswara haasa ko sharu kurabi bay hukumta wese bahure ei edwaswara e zamana e munasabu goy Allah Ta'ala dekke umattaka bawa levi e haasa hukumtak hame gota ekeki nabiyunge ummettakata adi rasul bekalunge e bekalunge ekeki ummattaka gaumuttaka bay kamunga wies awmenna fenigen dani e befanunas haasa wegemwa bay kankan Allah Ta'ala devvikan egotun misalaka Musa alayhi salam ge ummata ekade faanuge jiila visna kamunga waanama ekade faana devvi haasa mujizat terega sihura gulego devi mujizat ki ei eduwaswaruga muli societies muli mujtama meswani sihuruge terega ei wara haasa kamegoto dekeve duwasar kamunga vitive e mujizat devvi ege tere mistaunge vishnuma fikuru islah koran kurmattaka Allah subhanahu wa ta'ala e mujizat devvi sihuruge dairai ei edwaswara emme gulego kamga watibe hame goto Isa alayhi salam ge dosara bil kamga wies ekale faana Allah Ta'ala devvi besweri kama eza e dairage ekege mujizat sabake doswaruga emme ekashigem wani efada gotaka Allah Ta'ala mujizat dekkevi mistakuna vishnele boduwege daanaka hemegen ejilan nuwata e ummata emme ekashigem wa e mujizat ki ekam wati Allah Ta'ala devvi e mujize ege tere vishna fikurko mistakun islah kurumattaka e mujizat devvi hame gota Sulaiman alayhi salam ekale faana ki ei duniyega mihatana adi kuriyo ettaga bes evves farataka nudevwan waruge boduwegemwa warugotugema wirkeme devvi raskale ekale faana ekek lashkaruta waya adi jinninna
insina duuni supa dande kale faana Allah Taala kiyamante koddevi ei edwas waruga ekama me kashigam ba fad muzat kam ga wati Allah Taala devi muzat ehma komme jila kabes kashigam ba kankama bina kof Allah subhanahu wa ta'ala ekankan e jil takan e ummat taka Allah Taala devwa hawa karmenna enge echki hame gota argumen nabiyunge bahakataka pahuga hinga dama ehen hadorattaka misalaka Greek nota Yunani hadoratta belikam ga vies ebe mi hunge kankam ves be mi pattan ko fawani doswara gule gotun gaganaka Isa ge faanuge hatereste ka ahar kuriga eruga unu eruga ei gurihge erugas gurihga filosofiya eki ilmu ga daira takun barabbar kuriyara gos be mi hun ilmu ta beenu kuramundiya egotun Aflatun wata Plato fada mi hun naki ei miharus ebinge fotta e gaumta hoga reference to beenu kura mi hun ame egota Socrates fada mi hun ge fotta ki miharus falsafa daira ga beenu kura fotta enge echki eha kuriga wes eduwas waruge ehata gule gotun e be mi hun masekkekko ejil bina kura masekke kuri hame gota sinu kara hadorta belikam ga vies e be mi hun ge hadoratuga ilmu shagul kurumattaka eki kanta kureifawe hame gota fardi zimmaya adi verikamuge daira bina kurumattaka sikki kanta kureifawe ei be mi hadora bina ko jil bina kurumattaka hame gota hindu karan ota india ge hadorta belikam ga vies e be mi hum ilmi gotun kureddi mattaka isa ga faanu ga itaga harek guren sure masake kurabba maskofa wa gam fennan ebe tarikh gottakum eme mi gam enge echki komme zamanek ga ves zamanaka gule gotun zamanek ga ule mujtamaka ekashigem ba gotaka emte bina kurmakki kurakamekan kuran jehekamekan ei insanun ebe mi hunge hayatuga dakka hawa practical dakka hawa kante hema agonu mes miyaduge mi jila kashigem ba gotaka arumenge mi jil bina kur wasake gendimakki ei komme kuran jehekame komme gas mi hadorat daka mi huriha ummatuge kafahuga Allah Taala arumenna devvi misali ranjilegge ba misali ranjila arumenna dekkevi namuna jil dekkevi kon jiletto ei hadis farabani khairun nasi qarni summa alladhina yalunahum hadis fulegei maneki emme heo mihunnaki me mihunnaki tiban kale fan garunuge mihunna timan jiluge mista kunne ei emme heo mihunnaki den epahoga mihunne den epahoga garunuge mihunne maneki emme productive emme molu jile gotuga ekale faane faaha kore jile ki ekale faanuge jil sahabinge jil ebima agon men namuna ka fude jil namuna ka fude ehima agon me abaduwes e namunage ehi galmenge emha kankan tartibu kurambe sahabinge jilu fermuga kuriga jahiliyatuge zamanuga bes sahabinge terem bekalun e bekalunge ilmi hayat dirwa jilta taraggi kurumattaka masake kurawwa fa egotun abukurge faanu ekalege faanu islamu kuriga bes ilmi gotun taraggi umattaka masake kurawwa fa be hama ya kiga Allah subhanahu wa ta'ala rahmatun islam din bawa labba fettewma ekiga den islam dinge ilmu feturi kuyara dam feshi adi fahduhe mistakun islam dina wade gaganaka bavis ardu terega emme mihege zariya em ferunu e islam dine bunima emme koda kujjas as jessun ko malame koramun dia e islam dinuge wa dekki mihunge adadu ege bavis ar fahum beliruga eruge bodati lashkaru takkamgavi bodati hadorat takkamgavi rumin farisim ves jehlum babaruge ummataka vegen die emme bavis ardu terega tarihi ilmerin bayan kura gotuga mi haygatuga duniyege tarihuga ves efada kurierume efada bodu taragge nota baru berikame hodi eha awas kurumete hodi haran kurani fada kame gotuga faha kura wahawani amu gotega jile binawe jile nimidi mattaka sate ka haru beenum wakama bay tarihi ilmer faha kura wafawe hennames islami umme taraggiya binawe gen diye
gaya gandaka tiriyaka ahardu terega maneki 22 ahardu terega aaruga rooming lashkaru nuwata rooming eruga nama duniyege emme baragada gawmuta emihun jehelum wa lashkarta islamu terega oikkan amon dehawani hijra nuwana aharuga rasulullah sallallahu alaihi wasallam ekale paanu rooming emihun islamunna efa sulhe gaddaru ma ekiga muslimun lashkar rukurawala allah rasulullah paanu nikmada gannawani hangurame tiris has bekalunge lashkare ekulawala tabuk hangurame nikunnemun adi eya ekiga rooming birum fastihigen dia diun egen deha koddeni ei 22 ahadu terega muslimun ge ummata muslim ummata aswa kureruma baru verikam komekas natija ki eruga dentibi halorattaves farsi mes muslimunge elashkara medu jehilumve hama ya ki ga muslimunna ki sulha ki ga uluma mami hunna majbur wegen dium komekas ei ranjilu suwadaki ranjilu misali mi ranjilu efada bodu kuri erumek efada bodu baru verikamek eha kuru mudu terega hoduni hoddevi kinen he shakenne ega warabadu sirrutake hunnane sabutake hunnane evatun agumenge sahabinge duwaswara embudi jehila eruga almanna fennani eme furtama islam din fergen a duwaswaruga islam din fergen a duwaswaruga rasulullah sallallahu alaihi wasallam ekale faanu nikmadaga gini kanya bazar macca nikunnawa ekale faanu vidalomun gendiyei ya ayyuhan nas qulu la ilaha illa allah tuflihu emmeha mistakunne teba mihun la ilaha illa allah kiyashe adi kamiyabu washe kale faanu go vidalomun gendevi irugaves fahatun abu lahab as jessun ko malamakko ogga okam de irugaves kale fan takuraluko duwas matin hama lafzut kiuba mistakunna bayan ko demun dia tija ka vegen diyei ekale faana vidalu wihen demagon denne wihen gay ganaka vissaka baaweka hardu terega ekkale buna dunyawi gotum wes kamiyam libigen diun adiketa shakkenne ukhrawi gotum em kamiyab bakawani allah subhanahu wa taala iman kum demiti mi komegas mi umme mi ha isaba diumuga ilmerin faaha kurawa bay sabtago terega muhim sababaki hardana aqida ge matiga Jeeleh Binaakurun diun hardana rangalu sahha aqida matiga iman kamge matiga Jeeleh Binaakurun kamga wanama Jeeleh egotuga demit gen diuma ki wara mes boda belebe kame ennaves batil aqida taka khurafat taka matiga Jeeleh Binaakurun kamga nama dem wagotaki waki hisabakun emihun teregas ikhtilaf fedi babawegen gos Jeeleh fanawegen nota etigen datan tarikh gosa wagan tarikh gotu engen obe hama yakiga islam dinaki adul verikama hama ko gowale bekama baralu waqat kore dine kamga wun adi hama yakiga aniyawerikan nattala ekama dekola warugade yaw gowala bahwa dine kamga we islamun ekam practically dekkun haygatuga islami umme eha kurdos kolet terega bar veri wun sabe kamga wegen dia kame komekas aniya verikama dekola adi adul verikama gowala dine gotuga islam din wun islami ummatuge khasa kame gotuga faha korwa hawan hama yakiga matigari akhlaqiyatagge matiga mul jiilu ge emmeha afradun binawegen diun tarbiyatwegen diun eves ilmene faha kurawwa gotuga islami ummatuge kamiyabuge asle egotun akhlaqiyat tereng khassa eki sifata
emmeha afradunge kibaga argannawa ekam matiga tarbiyatu wegen dia diumaki ei ege eme bode sedu kamga gotun ikhlas teri kama amanat teri kama hame gota tedweri kama adi hame gota amilla maslahata vure jamaai maslahat iskuruma adi masakka kurakam kama wanama e maskatu quality ya e kankama vishnaaga masakka kurawun ei islami ummai bina wegen dia magan sabuta thereygai ilmeni faha kurawwa wara madu sabuta ke komegas hame gota am faha kollan jehe anu nuktaaki islami ummai bina wegen dia iruga e kurimbe sadi fahum mes eki jilta eki ummetta baamihun halaku netigen gosfabe ekam mes ek sabuta bes ilmeni faha kurawwa fabe egotun ei aniya beri wuma adi adul beri kam beruwe amille edubun foye fawa mistakunge macca jila binawegen diuma adi hama yaaki hiyanata dembes mihuna makaro hedumu kankan amwegen da diuma ki ei ummetta netigen diumuge sabuta kamga fa kurawwa fe komegas em algormen bisnambi algormen nge mizamanuge miha hisab algormen as fawa eruga algormen algormen jilu hegotuga bina kureweni inetto khasakon Allah taala algormen devwa fawa mativeri min imattaku thereygai mativeri wasiyattaku thereygai algormen jilu bina kurani kinetto ekama konkame algormen kureweni kinetto algormen vishnum bahattamvi mi nukuta miha hisabun den kure gendiumattaka algormen hawal kollana algormen sheikh Ramadhaan بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام الأتمان الأكملان على المبعوث رحمة للعالمين سيدنا ونبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما. ودان تبوي إمها عزت تري لبتي مسلم أخونا أختم مي program ge adu assawum gendawa dura gatum mi manzaruta ballewum gendawa huriha lobeti muslim akhunna ukhtum assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Allahu subhanahu wa ta'ala argun men mibimmatiga lavwa fairu mibimmatiga argun menna masuliyatu taken hawali kurawaf argun men mibimmatiga lavwa fani komme mihaki emihegge hayatuga emihakan Allahu subhanahu wa ta'ala mativeri kurawwafa emihaka mati kurawwafa masuliyatu take e ada kuran jehe eamed madama Allahu subhanahu wa ta'ala ge hadratun suwalu wevenami ekan algun mennan enge mire algun men wahaka dakkamu migenda mawlu zamani Vaseelaithakuge thereygai Harudhanaa Jeeleh Binaakurun min komme kalime wakin komme bahe akure wakin algun men baleafikam gawanama miga wara bævar wahakataken algun menna khudu hamekan mi mawlu algun menna eba bayan kodde ingi wadannawane algun men Allah subhanahu wa ta'ala mi bimmatiga lavwa fairu mi bimmatiga eki zaman takuga demme Sheikh Abdullah ge wahakage ifahan kurevi gota eki zaman takuga Allah subhanahu wa ta'ala e bayaka emme ekashigen wa gotaka eki wasiletta devvamun gendevi e jeele nuota e zamanegga e dirulamun dia bayaku emihunge hayan Allah subhanahu wa ta'ala ruhi odi gannawa gotuga heda kurumattaka hame ayekiga Allah subhanahu wa ta'ala ge hadratun mi ni'metta algun mennattaka mi devvani algun men imtihanu kuravu mattaka kiritu qur'anuga Allah subhanahu wa ta'ala bayan kurawwa algun mennan engevi mulku suratuga
Allahu subhanahu wa ta'ala ki e kum faratikkan algun minna bayan koddevvamu alladhi khalaqal mauta wal hayata ei mara diruvun khalqu kurevvi ilahe kum beenumaku Allahu subhanahu wa ta'ala mikan kurevvi ki vegenkan algun minna bayan koddevvi liyabluwakum ayyukum ahsanu amala tiyabami hunge terein emi hegge amalu emme gine mihen non emme gina namadu kura mihen non emme ginan roda hifa mihen non emme ginan qur'an kiyawagen mi emme gina khatim tak koffadiya mihage wahaken non bayan kurevvi ayyukum ahsanu amala emi hegge e amalu emme furihama wegenwa Allahu subhanahu wa ta'ala qabulu kuravani wi gota e amalu kureveni kombayakatto e amalu kuram masekke kurani kombayetto ekan kureveni kombayakatto mikan bellevu mattake e imtihanattaka Allahu subhanahu wa ta'ala algun minna duniyega algun menge hayatuga algun minna bawaru kantattake devvi algun menge mirege mi mawlu maganu gotegga algun menge member fan nan amazu kamuga vies algun menge terega mi tiba kudinna ves mi mawlu hama muhimmu wegen dane algun menge wahakata kuriyed dairu ekan algun minna fenigen dan miedu algun menge terein member fan na bayaku suwalu koffikamuga wanama emme bodu shakuayaka wegen annani algun men kudin e member fan ge basna ha wahaka e kudin levva e member fan kuruwam beenumwa evves kame gaggandaka evves kame nukuruwe wahaka e kudinna e member fan e kudin levva e kudinge faada yattaka kuruwam beenumwa kantatta nukurewe wahaka ehemma mire algun tibe funna kollem beenumwa suwaleki algun men emmenna algun men beenum we heye mikahala kujje remote akun algun mi presentation control kura gota hama batanaka obalima nota fittalima algun menna hama e kujja levwa kurum beenumwa huriha kame kureve kujja kayari nubune hama mi batanan obaluma ekiga kujja bassehagen kiyawan isinna ena kayariga bunuma kanula algun men ane batana fittalima hama e kujja kiyawumge nuata ena kan dan tayyar ko fur kommechi shakwa e kanula nidan dan enage hayatu galgun men ena levwa kurum beenumwa huriha kame kureve algun menge terein hama gaggandakan emmes beenumani egota ehennamus suwaleki mi remote control algonduge atugo tima miyadu mi algonda mi kujja control kureve algon mamme algon bappe algon minna eba control kureve madama mage atun mi remote control duwegen nuwata kommes ehem bayegge atan aragen dairu ekkala remote control kureve gotam mi kujja hurumun natijayeki ehen kommes miheko minage muli hayatuge control emihegge atan aragen ebade algon menge hayatuga algon menge mi tantan algon menge hayatuga algon menge mujtama terege tantan algon men balali algon men fennane gota algon menge kudinge control algon menge kudinge lagan kommes ehem bayegge atan algon men atun duwegen gos libi emihun e kudinge kantatta emihun beenwa gotaka amburale atan algon menna fenigen dani eru algon men e remote e laganenne natijayaka wegen dani e kudin algon men atun biwegen diyei algon menge miyaduge mi mujtamauge algon menge divehi mujtamauge ves hitamaveri hiddati hiti haqiqatakimi Allah subhanahu wa ta'ala algun minna taka bimmatiga levwafwa huriha echen haddawafani ehem wima bimmatiga Allah subhanahu wa ta'ala algun min insanun nattaka mi huriha eche levwafwa iru mi huriha eche ehem wima ilmerin algun minna bayan koddewwafani huriha echege aslaki ei huddawegen wume algun min insanun nattaka haddawafwa tive wasiletten algun minnan Allah subhanahu wa ta'ala fahikod devwaf miwa mi wasilettaki mige faada algun menge hayatuga mige kuriga algun menge terega mi miharu mitaga algun menge miwahaka adu ive hisabuga mitiba mihunna balafkam gawanama algun menge hayatuga ves nufenna fada
kurierun algon men nan ebafene algon menge tereng umrun 30 saharu 40 saharuge mihe kurijjiya algon men kudeiru algon men du manzare non smartphone ki kuranto mobile phone ke salon men dun echenno algon menge kurimatin e phone tan as taraggi wamun as miedu algon menge ingili kuriga mi gengule phone tan mushu terega algon men mi gengule phone ki algon men eru e zamanu ga algon men nues deke fada varugada computer system egen eta kantattegen algon men hasil kura Allah subhanahu wa ta'ala mara diruvun levvi kivegen kam bayan kuravvi imtihanu kuravu mattake tebam hunge tereng emme emi hegge amalu hewegen wa Allah e bayan kuravwa fa gotan Allah ge ruhi wod gotun ede gota libe gota e amalu bahattani kaakuto bellew mattake algon minna mi huriha ni'mataken Allah subhanahu wa ta'ala devuma fahuga mi phona behe gotun algon minna Allah subhanahu wa ta'ala suwalu nukuravwane kaman algon men hi kuranito mi laptop taka behe gotun mi computer system taka behe gotun mi tablet taka behe gotun algon minna Allah subhanahu wa ta'ala hama gamus suwalu kuravwan algon men imtihanu kuravwana mitaketi meduri kuravwa Allah subhanahu wa ta'ala ehvima mi takeccha meduga algon men samaluwe tibegen miga faada libigane miga huri gellume vejja ein rakkateri wegen tibegen algon men nudeve kamuga wanama algon men hitama kuran jehe duhen awmaki ekashigen wakame algon menge mieduge mi halatu faytu dia aharum feshigen miharu gaganaka aharaka vuru gina duas wegen midi algon men covid nawareyage mi alami wabage terega mi undaguligge terega Allah subhanahu wa ta'ala mi kurimat kurev imtihanegge terega algon men uleta imtihanike algon mi dennevi mi Allah subhanahu wa ta'ala kurimati kurevvi kamekkan dane mi kama guligen algon men alanjehe fiyawultan alagen rakkatri umge gotun alanjehe fiyawultan alagen algun menna mikan enge mihun doktrunna efada befun sahi mahirun devwa irushattaka egguta masekkikko algun men mikamun aragatuma mi kuramun anna masekke kurakamu gawanama algun menna algun menge ba eba ada kureve algun menge tereng komme mihaku emihegge emihaka e libifwa ba nuta emihegge rolu ada kurakamu gawanama mikan tattan hamekan elun e algun mennakan undaguwegen wakamennun irada kureviya mi covid nawarage halatu ama wes algun menge tereng hama gina bayaku mikan qabulu kuri goy komme kamevves Allah subhanahu wa ta'ala meduri kurawani hewakashe algun men muslimun kamuga wanama ekam balagannan jehani wes egota ekan algun men qabulu kuran jehani wes egota rasulullah sallallahu alaihi wasallam hadith kurawa engevi ajaban li amri almu'min mu'minage kantattakamedu ajabu aha warwe kon kamakamedu Allah subhanahu wa ta'ala nabiya bayan kurevi enen hevet dima vecciya ene ekamattaka Allah subhanahu wa ta'ala ge hadrata shukru kure hamdu kure ei enen heveke enen hiddati kame hitame kurimatwegen annakamuga wanama ekaman ena kettervi Allah subhanahu wa ta'ala ge hadratun sawaba daruma edigen ena ketteri kama ekiga ekama kurimatile ketteri kan ene sawaba darumen furigen waka emma mu'minek kama vejja ena qabulu qur'an timannen Allah subhanahu wa ta'ala mi kurimati kurawwa kame ei kitamme bodu imtihanek kamuga vies ekama kiyei heveke covid nawarage terege heyo algon menna Allah subhanahu wa ta'ala kurimati kurawwi heyo balen algon men beenum vejjiya algon men faaytuwegen midiya enga hara duwas kolen midiyei e duwastakan algon men amille madum komme mihekwas ishindegen tibe algon men balala afiya fennane Allah subhanahu wa ta'ala mikamuge terega algon menna kurimati koddevvi heyo ege tere ekkame algon hama fahan kollan algon menge kibaga forui furi hunaruta Allah subhanahu wa ta'ala faalu kurevvi mi duwastawge terega ballewa algon menge huriha tane banduwegen dia faytugen di aharuge Ramadhaan mas algun men tibi ekko muli qawmu ekko bandukogge miskittaka danden algun men tibi bandukoggen gege terega
නමස් අල්ගොන් මෙන් තරාවිහ් නමාදුස් කුරීමු අල්ගොන් මෙන්න ගුලේ ගොත අල්ගොන් මෙන්න මිනිස්ට්‍රීන් කමුගවිස් අද එහෙන් මුස්සසාතකුන් කමුගවිස් නසීහෙත්තිරුම් ගෝතුන් දෙම් බේනු වි හුරිහා මෙසේජ්ත බරාබර ලිබුණු නුලිබේතෝ ඉහ්යා ෆෝරම් ත බේවෙවි මිතාග මිගොත නුබේවුන් කමුගවිස් හම බේවිගෙන් දිය ඔන්ලයින් ಪ್ಲಾಟ್ಫಾರ್ಮ್ ತ ಮೆದುವರಿಕೋ ಅಳ್ಗೊಂಡ್ ಮೆನ್ ದಿಯಾಮು ಅಳ್ಗೊಂಡ್ ಮೆಂಗೆ ಕಿಯವುಮುಗೆ ಕಂತತ್ತ ಕುರಿಯ ಗೆಂದೆವನು ಅಲ್ಲಾಹು ಸುಬ್ಹಾನಹು ವ ತಆಲಾ ಮಿ ಕಂತತ್ತ ಮಿ ಫಹಿಕೊದ್ದೆವುಮುಗ ಹರಕಾತಿರೆ ವಡಾನ್ನೆ ಹುರಿಹಾ ಬೇಫುನ್ನ ಇಸ್ತಿಸ್ನಾ ಎನ್ನತಿ ಹುರಿಹಾ ಬೇಫುನ್ನ ಹೇವ್ ಧರ್ಮ ದೆವ್ವಾಶ್ ಅಳ್ಗೊಂಡ್ ಮೆನ್ ಕಿಯವಾ ಕುದಿನ್ ಅಳ್ಗೊಂಡ್ ಮೆನ್ಗೆ ಕಿಯವುಂ ಹುಟ್ಟಿಗೆನ್ ದಿಯ ನುದಿ ಅಳ್ಗೊಂಡ್ ಮೆನ್ನ ಸ್ಕೂಲನ್ನಾದೆವಿ ಅಳ್ಗೊಂಡ್ ಮೆಂಗೆ ಮುದರ್ರಿಸುನ್ನ ಸ್ಕೂಲನ್ನಾದೆವಿ ತಿಬಿ ದುವಸ್ ವರು ಅಳ್ಗೊಂಡ್ ಮೆನ್ನ ಫೆನಿಗೆನ್ ದಿಯೈ ಮಿ ಜಮಾನಿ ವಸೀಲೆತ್ತ ಮೆದುವರಿಕೋ ಏಗೆ ಬೇಣುಂ ಹಿಫಾಗೆನ್ ಅಳ್ಗೊಂಡ್ ಮೆಂಗೆ ಟೀಚರುಂ ಅಳ್ಗೊಂಡ್ ಮೆಂಗೆ ಸಿಟಿನ್ ರೂಮುಗ ಅಳ್ಗೊಂಡ್ ಮೆಂ ಕುರಿಮಚ್ಚ ಆತಂ ಅಳ್ಗೊಂಡ್ ಮೆನ್ನ ಫೆನಿಗೆನ್ ನುದೇತೋ ಎಹ್ವಿಮ ಹಮ ಮಿ ಕೋವಿಡ್ಗೆ ತೆರೇಗ ಅಳ್ಗೊಂಡ್ ಮೆನ್ನ ಲಿಬಿಗೆನ್ ದಿಯ ಹೆವಿಕೆ ಅಳ್ಗೊಂಡ್ ಮಿದನ್ನವನ್ ತೆದೆ ಅಳ್ಗೊಂಡ್ ಮೆನ್ನ ಉದಗೂತಕೆನ್ ಹುರಿ ದತಿತಕೆನ್ ಹುರಿ ಕಮಾಬೆಹೆ ಎಕಿಕಿ ಮುಸ್ಸಸಾತಕುಂ ಎಕಿಕಿ ಇದಾರಾತಕುಂ ಎ ಬಯಕ ವೀಮಿನ್ ವರಕುಂ ಅಳ್ಗೊಂಡ್ ಮೆನ್ನಂ ಎಹಿ ತಿರಿಕಂ ಫೋರು ಕೊದ್ದೆವುಮುನ್ ದಿಯ ಎಹ್ವಿಮ ಅಳ್ಗೊಂಡ್ ಮೆನ್ನ ದಿಮಾವಾ ಕೊಮ್ಮೆ ಕಮೆ ಎಯಿ ಅಳ್ಗೊಂಡ್ ಮೆನ್ನ ಹೇವಕಟ್ಟಕ ಕುರಿಮತಿವೆಗೆನ್ ಅನ್ನ ಕಮೆಕ್ಕಂ ಅಳ್ಗೊಂಡ್ ಮೆನ್ ಕಬೂಲು ಕುರಂಜಿಹೆ ಅಳ್ಗೊಂಡ್ ಮೆಂಗೆ ತೆರೆಯಿನ್ ಕೊಮ್ಮೆ ಮಮ್ಮೆಯಕು ಎಮೀಹೆಗ್ಗೆ ದರಿಫುಳಾದೆ ತೆರೆಗ ವರಬ್ಬೊಡ ರಕ್ಕಾ ತೆರಿವೆ ಮಿತಾಗವತಿವಿ ಕುದಿನ್ನ ಹಮ ಗ್ಯಾಮಸ್ ಪಾಹಂ ಕುರವೇನೆ ಎಕುದಿನ್ ಗೆಮ್ಮೆ ಬೊಡು ಶಕುವಾ ಯಕೀವಿಸ್ ಎಯಿ ಮಮ್ಮೆಯ ಬಪ್ಪೆಯ ಹೆದಿ ತಿಮನ್ನೆನ್ ಎವ್ವೆಸ್ ಕಮೆ ಕುರೇವರೆನ್ನೆತೆ ಗೆನ್ ನಿಕುಮೆಗೆನ್ ದನ್ಯಾ ದಾತನೆನ್ ಎವ ಬಾಲೆ ಎನ್ನು ನಿಕುಮೆಗೆನ್ ದನಿ ಕೊಂತಾಕ ಕಾಕಾಯಕಿ ಕಿಹಿನೆಕ್ಕಂ ಮಶಕಿ ಬೊಡುವೆ ಫುರಿ ಮಿಹೆಕೆ ಎನ್ನುಂತ ಮಶಕಿ ಮಿಹಾರು ಬೊಡುವೆ ಫುರಿ ಮಿಹೆಕೆ ಹೇವಾ ನುಬೆ ಎಂಗೇವರುಗೆ ಮಿಹೆಕೆ ಏಕ ಮಗೆ ಫಹತುಂ ಮಿ ಕುದಿಂಗೆ ಇಬಾರಾತು ಮುನಾಕಮ ವೆಜ್ಜಿಯ ಹಮ ಮಗೆ ಫಹತು ನುನೆಟ್ಟೇವರ ಮಮ್ಮೆಯ ಬಪ್ಪ ಮಗೆ ಫಹತುಗೆ ಬುಳೆ ಮಕುರ ಹುರಿಹಾ ಕಮೆ ಮಿಗೊತಬ್ಬಲಮು එකමකු එයි අල්ගොන් මෙන්න නොවිස්නුණු කමුග වියස් නේගුණු කමුග වියස් අල්ගොන් මෙන්න කුරිමති වෙදානේ ನುರಕ್ಕಾತಕಕುಂ ಅಳ್ಗೊಂಡ್ ಮೆನ್ ಸಲಾಮೆಕ್ ಕುರುಮಟ್ಟಕ ಅಳ್ಗೊಂಡ್ ಮೆಂಗೆ ಮ್ಯಾಂಬ ಫ್ಯಾನ್ ಅಳ್ಗೊಂಡ್ ಮೆನ್ ನಟ್ಟಕ ಕುರಮುಂದಾಕಮೆ ದಿಂ ಬಯಂ ಮ್ಯಾಂಬ ಫ್ಯಾನ್ ನ ತಂಕೊಳೆ ಬೊಡ ಏಕಂತತ್ತ ಕುರನ್ ಜೆಹೆ ವರವುರ ಬೊಡ ನುಕುರೆ ವೇಯಕೆ ಅಳ್ಗೊಂಡ್ ಉದನ್ನವ ಎಹ್ ನಮಸ್ ಅಳ್ಗೊಂಡ್ ಮೆಂಗೆ ಕುದಿಂಗೆ ಶಕುವಾ ಅಂದನಿ ಹಿಸಾಬವುರ ಬೊಡ ಮಿಮಿಂ ವರ ಅಳ್ಗೊಂಡ್ ಮೆಂಗೆ ದರಿನ್ ರಕ್ಕಾ ತೆರಿ ಕುರುಮಟ್ಟಕ ಗೇಮ್ ಬೇರಕನ್ ವೆ ಫೋನೋಂ ಏಯ್ ಗೇಮ್ ಬೇರ ನಿಕುಮೆಗೆನ್ ಉಳಿഞ്ഞಾ ಕೊಮ್ಮೆಸ್ ಕುದಿಬೈಕಾ ಗುಳಿಗೆನ್ ಕೊಮ್ಮೆಸ್ ಕಮೆ ಹಿಂಗಫಾನೆ ತೀವೆ ಈ ಗ್ಯಾತ್ತಿಮಾಗೆ ಗೇಕವ್ವೆಸ್ ಅಳ್ಗೊಂಡ್ ಮೆನ್ ನುಫೋನೋಮು ಏಯ್ ಅಳ್ಗೊಂಡ್ ಮೆಂಗೆ ಮುಚ್ತಮ ತೆರೆಗೆ ಇವೆ ಅಡುತಕ ದಿಮಾವಾ ಕಂತತ್ತಕ ಬಲಾಯರು ಎ ಕುದಿಂಗ್ ಅಕ್ಕಾ ತೆರಿಕಮ ಅಳ್ಗೊಂಡ್ ಮೆನ್ನ ಮೀದು ಯಗೀನ್ ಕಮೆ ನೆತೀಮ ಅಳ್ಗೊಂಡ್ ಮೆಂಗೆ ಲೋಮತಿನ್ ಎ ಕುದಿಂಗ್ ಗೆಲ್ಲಿಗೆನ್ ದಾಕ ಅಳ್ಗೊಂಡ್ ಮೆಂಗ್ ಎಗ್ಗುತಕವೆಸ್ ನುರುಹೆಮು එකමකු අල්ගොන් මෙන් මි කුදින් හම මි අල්ගොන් මෙන් ඒ කුදින්ගේ රක්කා තෙරි කමට්ටක මි හුරිහා කමෙක් කොග්ගේ මිතිබ කුදින්නා දේතරේ අල්ගොන් මෙන්න බොඩු ඉහුමාලින් එබවේ වර බොඩු ඉහුමාලින් අල්ගොන් මෙන්නන් එබවේ මාෆ් කරවාති හගීගතු ගවෙස් අල්ගොන් මෙන්න බොඩු ඉහුමාලින් අල්ගොන් මෙන්ගේ මි කුදින්නා දේතරේග එබවේ අල්ගොන් මෙන් ඒ කුදින්ගේ හුරිහා කමෙ මි ෆෙන්න ෆෙනුමුග ಫಿಸಿಕಲಿ ಅಳ್ಗೊಂಡ್ ಮೆಂಗ್ ಎಬ್ಬ ಬಲೆಮು ಅಳ್ಗೊಂಡ್ ಮೆಂಗ್ ಕಬೂಲು ಕುರಾ ಗೊತ್ತುಗ ಮಾಫ್ ಕೊರವಾತಿ ವರಗ್ಗಿನ ಬೆಲೆನಿವೆರಿ ವರಗ್ಗಿನ ಮ್ಯಾಂಬ ಫ್ಯಾನ್ ಕಬೂಲು ಕುರಾ ಗೊತ್ತುಗ ಏ ದಾರಿಫುಳು ಗೇಗೆ ತೆರೆಗ ಮಡುಕೊಗ್ಗೆಂಗ್ ಇನ್ನನ್ಯ ಏಯ್ ಹಮ ಬರಾಬರು ಕುಜ್ಜೆ ಏನೇಕಿ ವರಬ್ಬಸ್ ಸಹ ಕುಜ್ಜೆ ಬೈಮ್ ಮ್ಯಾಂಬ ಫ್ಯಾನ್ ಫಹುರುವೆರಿ ಕಮಾಯಕೀಗ ಬುಣೆಲ ಅಡು ಅಳ್ಗೊಂಡ್ ಮೆನ್ನಂಗ್ ಇವೆ ಬಲ ಬಲಾಶೆ ಮಗೇ ದಾರಿಫುಳು ಗೇಗೆ ಏನ ಹುಣ್ಣಾನ್ ಏನ ನುದಾನೆ ಕುದಿನ್ನಾಯಕೀಗ ಕುಳೇಕ ಬೇರು ತಿರೇಕಂ ಏನ ದಾಕ ಬೇಣು ಮೆನ್ನುವಾನೆ ಮ ಗೆಂದಂ ಬೇಣು ವಿಯಸ್ ಏನ ದಾಕ ಬೇಣು ಮೆನ್ನುವೆ ಏನ ಹುನ್ನಾ ನೀ ಏನಗೆ ಲ್ಯಾಪ್ಟಾಪ್ ಕ್ಯಾರಿಗ ಇಂಟರ್ನೆಟ್ ವದೆಗೆಂ ಏಗೆಂ ಕುರಾ ಕಂತತ್ತಕ್ಕೆ ತಿರೇಗೈ ಅಳ್ಗೊಂಡ್ ಮೆನ್ನ ಇಹ್ಸಾಸ್ ನುವಿ ಕಮುಗ ವಿಯಸ್ ಕಬೂಲ್ ಕುರವ್ವ
algun men nan ihsas nuwi kamuga wies e kujja algun men gein neregen gos e kujja e bahatta tanen nuwata ena daan dukura tan e flat carrier tiriga kudinna ekiga kulendiya kamuga wies kommes bayegge lo e kujja ya hamayen hutte hisabakan algun men e du kurave kuravun algun men ge lo macchen ufennati algun men kambodu wiru evves mihegge Allah subhanahu wa ta'ala fiyawa en evves farategge belehettun terikan gag gandaka algun menna nufenna hisabegga algun men ekudin du kollagen hinhama jehilagen tibe hevila fa algun men mibunani mage dariful hunnane warabbasse hagenne ena gos evvesta kannude ekamaku ekkale algun men ena hingadanati biruge huriha tanaka mi kuda screena ekiga ekanima ekani internet ekiga enage amille kotri teregawegen ene oddani kiha hisabakatto algun menge kudin dani mi algun men amille ekamameduga visna fikuruko ekan hoda bale ekudinna ekan tattawga huri gellunta kiyadigen algun men maseke kuram vejje kame algun ge swalaki miharu algun menge teren komme mihako mikura masekke darifulu rangalu hewlefa rangalu salih kujjege gotuga hedumattaka Allahu subhanahu wa ta'ala ge nabiyya sallallahu alaihi wasallam algun minna daskod devwafa miha marugen diuma fahuga ene faada qur'ani tinkama kunne nuata tinkama kun nuni faada en qur'an ege terin ekkamaki aw waladin salihin yad'u la ene taka emayamba fanna taka dua qur'an salih hewlefa kujjaku du koffadiume enege duage asaru enege duage faada e mamma e bappa kavvul gonneru libene mikan engetiwe agun me miharu mikura masakkatun mikahala midenne kahala kujjaku nerewen kamuge kihawarigi yegin kametto agun nanoti Allah subhanahu wa ta'ala rahmal levi madu waram madu alun takefiyawa agun men immengeves halaki agun men immengeves jawabaki nuneke nete agun menge ei algun men atu kuriga hifagen algun men ingili kuriga hifagen school e gengos genes hedi kujja algun men lomatin hama ena madum boduwamu waki waraka boduima ingili kurin du kolleafi waki waraka boduima mamme vure detin fiol kuriga hunnam beenu vejje waraka vure boduima mamme vure de mamma kiriya fenne hisab fahatu huregen dewe hisaba waki hisabaka diyama mamma ene akige danya enen ihsas kureveni yo ena ei kuda kujjekkama ehma bodu mihek gotuga wan ena ekani den mujtamal tereya nikumegen e school eddiumuga midenne algun men ingili kurige hifagen tibi kudinge teren kudinne nonto miyadu algun men mayamba fan algun menge darin tarbiyat kurumattaka mikura masekketta kokko bayaku tibba emi hunge darin nonto algun menge magumatiga mitibi ginawef algun menge magutam matiga algun menge le hinga algun menge bahum wahaka dakka algun menge darin algun menge gyattimage mi hunge darin etibi nonto magumatiga hama miyadu algun menge darin tarbiyat kurumattaka mikura masekke nuata evre ma boda bayaku masekke kuramundaniko emi hunge darin etibi nonto nikumengen hisaba gos kihinetto vi kivveto hisaba diyei mikama vedu algun menna visnale wonuto qabul kuravva algun men emme fasehan algun menge darinna hadali gotakimi getere algun menna kantatta kuran undaguwe emme kudeirusur algun menna undaguwe ekudin uleti den detere kun as mamma amugotegge gega hunnawane mammage fasbaga elilaf mamma den newa nulive wara masakken ki kuran ki kurasa newa ves nulive wara hameya undagu kuratiwe emme fasehe gotaki midatta nuota mi bebe nuota mi mama nuota mi kafe hawalu kollo goveagen gos ena gengulene guarantee ena huri kamevesnegen sitting room ga bahatta min device sen atat difiya e video efo ane video efo ege fon ane video mi video tawge terega nuota kommes game takegge terega nuota kommes ehen kantat takegge terega algun menge darin hagigatuga algun menna bale bodu koddin bayaki algun menge mi bebe na dattan mi screen ta algun menge darin
mi bodu koddeni ehma mige terien algon men ekudin du kollafa adi ege itura tankol kuriga vejjiya PlayStation nota ege kuriga ehuri game tawge terega e gameuga hama eken ene ekanima eken huregen kureve ware e kureveni miharu ehnen no wanike miharu miti kuriyan hingejje internet ge mi biya bodu duniyege teriya mikudinna wadevi hingejje miharu mitiba kudin kyarin tibefun suwalu kurawwa tikudinge teren kita kudin heyye online game aka offline kom mihen ekani indegen hama ekani computer internet a nuguli indegen nuguli e kuleve game ta kulem beenum wan hama games mita kun innane e kahala offline game aka dimale emburen evves kujjeku adi tige teren bodu wefloko salonda ka hiennuwe e kahala game aka dime adane bay beflum algun minna baddalu wefti bay beflum vidalwe ei ekudinna bas das koddinu mattake එහෙම බයක ඉන්ටරෙක්ට් වීම ඉන්ටර්නෙට් මෙදුවරිකෝ එහෙම බයක වාහක දෙකේ උනීම තෙදේ බස් දස් කුරා තීවේ එකුදින් දස් කුරා බස් එකුදින්ගේ බහුරුවෙන් අන්න කුරියරුන් තිබේෆුන් වඩයාගෙන් තිබේෆුන්ගේ ටීචරුන් කී ස්ටේජ් එකෙක්ගේ ටීචරුන් ග්‍රේඩ් එකේ දෙ තිනෙක්ගේ ටීචරුන් නා සුවාලු කුරවවා ඒ ක්ලාස් රූම් තවගේ තෙරෙන් ඒ ඉවේ අඩුතන් එයි එකුදින් මිදෙන්නේ ඔන්ලයින් ගේම් ප්ලැට්ෆෝම් තවගේ තෙරේගා අඩුවහා බහුරුවත e bahuruwatakaki algonmenge forum tawga algonmenge wahaka tawge terega algonmen gennan hewes nuwawaruge wahakata for hifu mattaka game kule mundaru e beenum koffu hunna basta ei algonmen midennevi gota algonmenge kudin mige tereddani kuriga dennevi gota video platform ta algonmenna fennan mihiri YouTube kamuga vies adi ehen video platform takakes ega mabudu hifettun taken hunna echennu fahari algun men bunefanan algun men ge kudinna miweni gotaka umuru kandala fonna video take dakkam mewan ekamku warak gina fahara qabul kurawwa warak gina fahara algun men ge ekudinna fenigen de algun men dakkam beeno noa warak gina manzaruta qabul kurawwa miharuge technology kuriyarafwa minwara balayru algun menna e device ta algun men ge kudin atuge ehera device ta ege camera beenun koggen e kudinnaki ei mihu bodeti mihunto kudinto balayagen e kudin alayaganna nuwata e kudin hid damayaganna kahale ishtiharu ekkale YouTube balemun alon men dair alon men hitan arani ha mihin hurela fahama ara echchekemi nun ei wara boda emihun mi malumatta algon menge shakhsi malumatta private malumattan ekkogen ege terein wes algon men hin ede kahale algon men echen search kolla afiya ege malumat hama deeterekum miheku hodalam we misalakin ecche gannam wegen eti search kollam we iru kolakun den YouTube ga anna huriha ishtihar tawga Facebook ga arimati ganna huriha ishtihar tawga Twitter ganna ishtihar tawga adihen social media ga wasilitawga mi kihine wa kamekkan eya meduga algon men eggutaka visnellu noda egota algon menge kudin e buhuri dimaefa duniyege tantanuga hama mikantatta migota dimaefa buri kudim e kujjekkan engenya e kudinna target ko hadafunna bay nurakkaateri bay manzaruta ekudinna dakka febure bodumihaku kitamme duhaku eti kulun kamuga vies nota em game nota e video take beli kamuga vies enwe dakka ekam ham kuda kujjeku kulenya eba dakka mi duniyege taraggiefwa gamtauga ves mikama meduga bodeti kharadu takke koggen bodeti masekke takke koggen wara bodan helun terikan ituru kuruma masekke koggen algon menna mikama dekola masekke kureve tam fenna kame online game tawge waha kalon dakkafi anek kamaki social media ge waha ka dekki mammige emme nurakka teri kamaki algun menna engin jehe algun men member fan ge haysiyatun algun menna engin jehe waram muhimmu kamen algun menna kan nege qabul kurawwa ei mi social media yaki nuwata mi internet ge mi platform takki mi zamani wasilet takki mi hama waran avaha kuriyaramun tarakki kuramun annaiche ekan algun men engene iheddu algun men gengulunu kahale gotakan nun algun men aammuko emmen hen beeno mikura Facebook platform mini ki miharako hama komme de terekun updating as de terekun ya badal take genes e features take e beenum kura mihum beenum wa huriha echen e lumattaka e gos courier wamun genda platform take ehme miwagotaki algun mige de haru kurin nota fasta haru kurin e platform beenum koffai mihe ehma alundange benge eti eru huri goin
ehvima algonge darifulu eti beenun kuram feshima algon mivisani ekkele fassaharu kuriga algon beenun kuri Facebook algon beenun kuri Instagram e in going algon men mivisnani natija ka wegen dani algon men negi algon menge lomatin hama algon men kurimatin algon men reka vesnula algon menge darin goyagen daane hisabaka algon menge mi darin shikara kuruma tayyar wegen mi media tawge terega tibi mi hun masekkekko ekudinge itubaru hodagen ekigge gotum ngeto mige gabul kurwa algon menge kudinge terega ebatibi bike kudin game taka devi hifagen gos ege teriya da kudin bike kudin ebatibe mi ehen bike bain anhen kudin ebatibe kala mi beauty samantaka ritumge mikantattaka gule chihiga hama ege tere gos devi hifa halakwa hisaba gos bike kudin ebatibe comic taka wahaka tawge tere ekujjaku gos ekujjaku echegge tereng internet beenon koggen wanna komme dimalekun ekujja damaya gannan tayyara tibi bayaku algon menge mi mujtamaw terega tibikan algon men gabul kuranje ehvima ekudinge itubaru hodagen ekudinnan mehamba fanna sirrun mikan qur'ane goitta kiyadigen ekudinna gag gulumen ufadda waki hisabakun ekudin gowagen miedu algon men hama gyamos tige tereng evves befulu ku tibefunge kudin dulin nukurana magumatige hingafadan e kuda kujjekkamuga visawaki mujtamok terege halatoti ehisaba gos ekujja gowagen kommes gotaka mete digen misalaka kuda kujje vijjena gowagen gos effarataka gos ene furasare koffana tivi algon men ekujja e bayfara e wahaga kiyaden ekam ko algon men naka nege mi platform terega ekujja gowagen da miha hama mi bidan ekujja de ech difa e faharge vedan game kule kujje vijja ene game ga waram muhimmu kame game ga ehunna bay cheatta e level badal kurma ehunna bay makaruta e daskoddinu e cheat ta difane ekamuko e kiyadeni hingashe misalaka Instagram an annashe Instagram account en alayan en chat koffe kiyadevene mi platform ga kiyadifia mi block vedana ehwima mihen hadashe kima ekkele kujja beenum wative ene eba hadada eba tibi ekan egota koffa tibi kudin eba hadada e account agun Instagram ge nanki ki hameken Instagram wima kainu eburi evure nurakkaateri platform ta algun menge divehi kudin umrun tera saadaharuge kudin e platform ta uge terega hama sawis gadiru hen ule platform ta midenne vigotan ege terega din ekudinna dekive wahaka ta uge terega ekudinna e manzaruta beluman algun menge lota ladueti wa fada manzarutan ekudinnan e badakka ekantattan ekudinnan aammuko feni ege teriya gendevi ekudin halakuwe kiha hisabakatto daani bayem member fange faratun hamagamus alun menna e malumat libe ejjinsun gulun hingum promote ko maaf kurwa tinge to mikal wahakata alun menna ingen je ejjinsun gulun hingum promote ko egotan ekantatta kurwa iye alunda hama belenirwek wadam vidalui migota mikantatta hingagen kujja mige teriya mihabuda wade fende timanna menna mikantatta engune kihine to eti hisaba diei Instagram account en amillen hadagen e account tereng wahaka dekevi group egge terega ulevi ege tereng die goteke kaakuto algon menge tereng darifulu Facebook beenun kuran hudda dingeru Instagram beenun kuran hudda dingeru algun men qabul kurani Instagram aki ei photo ellafa e like ko fe comment ko leve hama ekani emin waruge echikama ekam ege furagahuga bodu singa algun men ummeedu wes nukura kahala bodu chat platforming inkan ei adi Viber fada by Vaseelaithakuge gaves nenha furihama ei delete kolle afia no fene den anna miha evs algun menna feni february by ekudin alun men carry hama gama salon carry kujjeku mun umurum baharuge kujjeku timanna rattivigen ule kujja engeto maaf kurvat rattivigen ule kujja wahaka dakke aluni mammage Instagram account unne mammeka nege Instagram aki wahaka deke vechekame video call audio call kure vechekame mi algun menge zimmae algun menge kudin echegge terien algun men wadda eche algun men rangala ungeni daskoggen tiben algun men na madama sualu kuravene Allah subhanahu wa ta'ala hadratun algun men mikudin hama mihen tibefa migota mige teriya du kollagen algun men tibejjenama war gina fahara algun menna
mi denne gota mige teriya kudin wadigin annani hama majalaka war maja kamen hagigatuge Instagram account en hadalagen e waragina like hodala mikha kantattakke kurun Instagram ge wahaka mi dakkani hamekani mi platform en non hurike ennames ek komes ekechegge misaluge wahaka dakkam wegen mi nan geneveni misalaka mi platform ga gina like taken hoda gina shares taken libigen gina bayaku e photo ya nuata algonmen e kujjaku ela video ekan e gina reaction taken libinya e den ekudinge hayata kiyei qabul kurava algonmen giteren warak gina befun hama gamus member fan ge terega mitanga vitibbe umurun dosi befun algonmen ge terega algonmen naka Facebook beenun kuraro ha muhimmennun algonmen ge photo ya like magina diha like wihi like libuna algonmen naka hama ekacche nulibuna algonmen na heyo la ecche li me ha hisabu nimuni algonmen ge teren gina mihunna ekamu ehenen nun algonmen ge me lajilu ekudinge huriha ecche guruban kofes ekudinge photo ya dihawaraka nuata fansahaka sateekawaraka like libe ekudin hamam muli haya guruban kofes hodan ekan egota koffa kudin hama gamus alun karige wahaka dekki timannamen migota mikantatta kurame ei waram muhimmu kameke ei timammen mi kudin ekkon uleeru eba balame timammen ekkale ekaku anekakavure kuri ara deveni nuata ekaku anekakavure moluwani kihinetto bala mizanen miharu gaganaka social media ge terega ginam friendun tibun ginam followerun tibun ginam e masekke kuran nuata migota social media ge terega reaction ta ginevegen diun ehme mi algon menna hama fenigen da kame halla hame diumuge kuriga hallaki kobato wahaka dekkumge kuriga qabulu kurawwa midennevi chat platform tawge terega algon menge darin damagen ege tereya nurakka teri dedimaleka maganu gotegga de dimaleka genda masekke kura bayaku ebatibi lemveriya vidalu fe gota ومن رعى غنما في أرض مسبعة ونام عنها تولى رعيها الأسد منك جنوار تك ديرولة بيمجا geribakari gengule mihe kam vejja ena e gengule iru ena farwa kuda kollaf nidafi kam gawana me taketi du kollaf ena nidafi kam gawana den ege beleni wirikama hawalwani singa e geribakari tawge belehittun terikama hawalwima waane goim miedu algon menge mujtamauge terega mi fennani qabulu kurawwa Allah subhanahu wa ta'ala algun menna devwafa sikunditan huluwagen lolevure kuriga sikundi huluwagen algun menge bajihe mikan qabulu koggem mikamattaka fiyolutaken alan algun menge darin nuba magutakun gendiyuma masekke kura magandu defikurege mihun algun menge mi qawmuga mi duniyega muslim ummatuge terega muslim label takegge batibi ebbeki islam dina ekudin duruko islam dinuga Allah subhanahu wa ta'ala haram kurawwafa kantattakuge tereng ekudin gengos ekudin ege tereng leafa gengos adi e gendani ki komhen ekudin gendiyuma fo ge hasabu nimeni kinun ekudin gowagen ebami hunge bay viefaritaka mastuata kitige viefaritaka kamuga vies adi ehni hem bay viefaritaka ves emi hunna faada huri kantattakuge teriya gendiyuma emme muhimmo emme faada huri emme rangalu gotaka kudin gos magun gendevene emme fasihe gotaki ekudin dina dur kollaf ekudin gengos ege teriya waddagen gengulum ekudin den embur gennam fasehanuwan ehem wima devana gotaki islam dinuge namuga Allah subhanahu wa ta'ala ya lubut nabiyya sallallahu alaihi wasallam dasko devwafa inta fahanala gos haddu fahanala gos islam dinuge namuga jihaduge namuga mistakun kafaruko mistakunge le hudda kuramunda bayakol gunmenge mimujtama terege bole mi sirrenno islami mujtamauge terege emi hunge gellun algun menna mujtamau islami ummata balalima fennenge boy emi hum ves harakat teriwa emme warugada e platform kinota emme e magandu e dimalaki mi social media ge terega hama algun menge darin algun menge ge terege kudin baati bagen tibi e kudinna midenne mi hun e demunda dose ta demun gos wak hisabaka diama algun men ves kafaru koffa e kudin gen nikumegen da hisaba ves dani nota algun men kafar kofa algon menge gege huri tv mugura lafa mi hadisatan algon menge mujtamoge terege ba hinga enema mi hisaba diumuge kuriga algon menge
darinna ekiga algun men waguttan hedako Allah subhanahu wa ta'ala algun men emmenna afu ko devwash algun men miedu algun menge darinna ekig tindejja algun men eba kiyamu aharen mamme ekiga miyoni tanaka diyame kuderu miyoni tanaka ves diyame mamme ekige gege terege miyoni echves kakka hedime miyoni kames kon hedime algun menge sikundige screenan algun men mamma bappa algun menge maruwe gospewa mayamba fam matin handan kollima algun menna waran ufaveri manzaru taken algun menna fene algun menge sikundige screenu miedu algun menge darin ekudin bodu mafahuga algun menna de terega algun menge handanakan ekudin kochitto dakkane ekudinge hit sikundige screenan arani ekudin computer kulele tibba mihaku ehen diehen hiwege nuota dorhulu afdoru lappali ada balaliru e bo damaya gannani kommes bolin etanu demigen diya kan ekudinna fennane ei ekudinna fenne have secheki ekudin computer doshuga nuota screen doshuga tibi ekudinge e mammage hiyenyen ekudinnan handanan annani evves kamen algun menna ekudinna ekiga nukureve hisabadi Allah subhanahu wa ta'ala algun men emmena algun mi wa dakkar algun ves e listuge emme kuriyel lagen algun men emmena Allah subhanahu wa ta'ala fafussawa algun menge midarinna meduga ihmalu nuve mikudinge kantatta kuriye genda ba ekkamuga algun men lavash emme muhimmu ekkamaki Allah subhanahu wa ta'ala biruwetiwa Allah subhanahu wa ta'ala in furihama gotuga iman wumge agidage matiga algun menge darin tarbiyat kuramwi mamma atuwedanati nuota bappa gege mamma gege hunnawaru mamma e darifulan emme boda inzaru de befluke kike dannawan emme biru dakkani bappage bappe atuejjiya bappake hari bunaname bappa atuejjiya bappe mishakuwa kuraname emme magyaganaka bappe ki bire wara bodu biregge gotuga algun menge maaf kurwati gina man ekudin hama matiri kurumattaka war gina fahara hama ekantatta egota dimave ekudin e bappa bunima ekantatta rangalu skolla ehwima e Allah biruetiwa bay kudi bayge gotuga ekudin tarbiyat kurevijja miedu mamma netiya bappa netiya den ekudin midenne gota mamma bappage biru nota kommes ehem farategge biru ekujja ge hituga asha gannuwa falgun men ekujja bodu kofiya e farate diyama e farate den timanne vure timannege maccan e farategge nufuz kudavijjen hiwa hisabun ekujja den hisabun minimum wegen dane den ena control kureven evvis goten nonnane ekamuku Allah subhanahu wa ta'ala ballewa wodigin wakan assawa wodigin wakan dene wodigin wakan huriha halategga timannege huriha kame Allah subhanahu wa ta'ala mi ballewa wodigin wa ilahu kan ilahuge matin handan koddevi ilahu subhanahu wa ta'ala e lobin ilahuge ruhi wodigatun hoduma e hodumuge edumuga ekujja algon men e kamuge matige tarbiyatu ko bodu kurevijjiya algon men mi tarbiyatuga miharu mi kuramunda huriha masekkataken huttale af den uralagen tibene ha wara algon men minimum wan wagutu algon men libena kive ekujjayen engene algon men e minwaran ekujjayen ekantatta hagigi maanaga algon men ves namuna dakkamun ekantatta algon men koddevijikam gawanama ekujjayen engene timannage huriha kame Allahumma ballawdigen ve wa kan timannage mamma mitaga nekkamu gavies timannage bappa nekkamu gavies ehwima emme muhimmu kamaki mikamuge huriha kamegge emme waruga den hallaki erun ekujja algon men ekujja mi denneviki mi internet ge wasilettaka mikantatta nukura wahakennu nude wahakennu den jehene kudinna mi zamanuga fa hama kuru mattaka ehmi hunna fa hama koggen mi zamanuga kuri ara diu mattaka e den jehe wasilettake e wasilettakun kudin mahrum kurumaki manakame ke midannawni hagigi maanaga ei manakame e sabaki algun men ehen nunkam gawana algun men muslimunge darin tiben jeheni fahatuga ehen emihunge darin naikiga kuri ara daro ehenennon algun men jehene algun menge kudinna mi wasiletta beenon kuran den ehennamas ege rangalu goy kiya dinu mafahuga Allah subhanahu wa ta'ala furihama gotuga ma'rifa koddinu mafahuga hame aikiga ekudin screen doshun duruko ehen kantattawga ekudin waral lobiwa kantattan hunnana ekantattawge tereya ekudin gendiu maakiga foni handan taken ekudinge hituga ekudinge handanuga binwalu neguma algon men maseke kuramvi Allah subhanahu wa ta'ala ekamuge hew tawfiq algon men emmena devvash amin wassalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh.
ade shukriya Sheikh Abdullah Rashid adi Sheikh Muhammad Anil ade mirege mi forum ge mawdu ade zamani wasilathakuge thereygai Harudhanaa Jeeleh Binaakurun mi mawdu ge daira ge teren algomenna de sheikhun ham war beenun teri muhimmu filawlutake tarustakin ge devvi alme ummid kurani mirege mi mawdu ge daira ge teren tie befonna libigen dio mawdu mataki hasagotega belene verinna e libigen dio mawdu mataki algomenge darin bodu kurumuga zamani wasilathakuge thereygai Harudhanaa Jeeleh Binaakurumuga beenun teri muhimmu mawdu mataka vikama algon ummid kuran ade algomenge mifada forum toge emme bodu beenumaki mawlumat taken hamekan genestinu men non algomenge ummidaki e mawlumat taka eggota adwassawa befulun amalta behettevun amaltan islah kurepu ade enrereke sefada mireges den kuriyan onnani forum wadagene befulun meduga guruwat negun ade am enrereke sefada mireve sama anhem befulun ade firhem befulun de meduga tin inamen ebenege dejinsu wakin furatama evwana inamaka ade fasa ginam devana inamaka riyadus salihin adi timmana inamaka fiqh sunna algomme mi deni alon kuris mi faha kuri fadan firihen adi anhim befulum wakin ade ಗುರುವತ್ ನೆಗುಮ ಕಂದತ ಕುರಿಯ ಗೆಂಗುಸ್ತೆ ಮಟ್ಟಕ ಆಳ್ಗೊಂಡು ಮಿ ದನ್ನವಾದನಿ ಮಿನಿಸ್ಟ್ರಿ ಆಫ್ ಇಸ್ಲಾಮಿಕ್ ಅಫೇರ್ಸ್ ಗೆ ಡೆಪ್ಯೂಟಿ ಡೈರೆಕ್ಟರ್ ಅಲ್ ಉಸ್ತಾಜ್ ಮೊಹಮ್ಮದ್ ಅಲಿ ಗೆ ಅರಿಹುಂ ಅದಳವ ಮೆಂ ಫುರತಮ ಗೆಂದಾನಿ ಫಿರಿಹಿಂ ಬೇಫುಳುಂ ಗೆ ಬಾ ಫಿರಿಹಿಂ ಬೇಫುಳುನ ಇನಾಮ್ ದೇವು ಮಟ್ಟಕ ಆಳ್ಗೊಂಡು ಮಿ ದನ್ನವಾದನಿ ಮಿನಿಸ್ಟ್ರಿ ಆಫ್ ಇಸ್ಲಾಮಿಕ್ ಅಫೇರ್ಸ್ ಗೆ ವಾಯ್ಸ್ ಶೇಖ್ ಅಹಮದ್ ಫಹಮಿ ದೀದಿ ಗೆ ಅರಿಹುಂ ಶೇಖ್ ಅಹಮದ್ ಫಹಮಿ ade algo memme furta minage firhem befulunge terein evvani nama ade fasa ge nam libada ganna befula ge number ki ekef fahen hatares sume firhem befulunge terein fasa ge nam libada ganna befula ge number ki ekef fahen hatares sume ade den algo men nagani firhem befulunge terein devana inam ade riyadus salihin libada ganna befula ge number riyadus salihin libada ganna befula ge number ki ekef fahes sume firhem befulunge terein devana inam ade riyadus salihin libada ganna befula ge number ki ekef fahes sume ಹೋದಂ ಬೇರುಗೆ ಎಣ್ಣೆವಿಕಮುಗ ವಣ್ಣಮೆ ಸಮ ಎತೆರಿಯ ವಡಾಗೆನ್ ಇನಾಮ ಹವಾಲು ದೇವುಮ ದನ್ನವಾದ ನಂಬರಕಿ ಎಕೆ ಫಹೆ ಸುಮೆ ade algo me dennagani firhem befulun geteren timmana inam ade fiqh sunna libada gannawa befulake number fiqh sunna libada gannawa befulage number ki ekef fahe de fahe firhem befulun geteren dewan timmana inam fiqh sunna libada gannawa befulage number ki ekef fahe de fahe number ki ekef fahe de fahe adirad kurave algo men ham me flage nam number ifan wada genne ma fahun hawal kol denawa hak dannawada ay shukriya sheikh fahmi ade den algo men nagani anhem baveringe terein haw mi denna vitin inam alona me ba kuriya gengoste mattaka me dannawalani al ustaz Muhammad Ali garihun adi inam dir mattaka algon me dannawalani Ministry of Islamic Affairs ke director al fadila Aminat Nasir garihun adang hem befulunge terege sama algon mem tin iname mi nagani ham firhem befunne ke sefadan evvan inamaka fasa ginamet dewan inamaka riyadus salihin adi timmana inamaka fiqh sunna
එම ෆුර්තම අලගොම නගානි anghem baveringe tereng fasa ge nam libada gannawa befla ge number number ki 1 6 4 4 anghem beflunge tereng evwana inam fasa ge nam libada gannawa befla ge number ki 1 6 4 4 ade hodum beeruge innevikum gawana me sama eteriya wadagen hinama hawal we deuma dannawa ade algomen den nagani anghem beflunge teren dewana inam ade riyadus salihin libada gannawa befleke number ade number ki 1 6 8 4 anghem beflunge teren riyadus salihin libada gannawa beflage number ki 1 6 8 4 ade anghem beflunge teren dewana inam riyadus salihin libada gannawa beflage number ki 1 6 8 4 ade algomen den nagani mirege fahu inam ade anghem baveringe teren timman inam figos sunna libada gannawa befleke number anghem beflunge teren figos sunna libada gannawa beflage number ki 1 5 6 9 1 5 6 9 anghem beflunge teren timman inam figos sunna libada gannawa beflage number ki 1 5 6 9 ade irad kurave algome ham beflage inam wes ham fahun hawal kolla dena shukriya alfaida aminat nasir ade miha hisabun ham mirege mi hafla niumaka miyai mirege forum ham niumaka ham miyai ade alona ham forum nimmadum kuriga ham henrere ke sefadan ham bai kantata tiebe fulunge samal kamattaka handan kol dena furtama kamaka ham mi hodun nukume wada gannawa iruga mi miharuga mihalata ekiga health protection agency HPA mi kandalu wafawa usultaka mingontaka eggota wade nukutumuga amal kurewum ham handan kol den ege iturun hama nukunnawa iruga mirege algomenna ki baar wada gannawa ilmu werin adi izzateri nukume wada gannawma fahuga algomen hodun nukutumang iskandinuma ki wes waram muhimukame algomenge amaltaw terega riti adaptaw terega himenena kame ekamaki ade irad kurebiyam algomen hama hiyage ituru forame mienna homa duho gere aita duho gere genestena mirege mi forama wada gendewe kamattaka adi dura gatum bellewe kamattaka huri habe funna shukr dannawa wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh